Somrozi wa Kitara TV nkwenda kutangira ntekanizo orubazo akiro kino kya mukaga ibiro kwezi 2016 antekanizo orubazo wa Kitara TV mwewale munohona na mbero kali akutonda kuruga mu nyamasa zembaganiza Kagadi Kibale Kakumiro Kiryandongo Akikube Hoima Masindi na bali munsi za heru mu America rabanywani banga abalakiyeyo abanyoro tukafunira ikigambo cyo kubeta baita baganda mpora ni babeta bakadama na basakadama rabati murugo hantekaniza mu nyenda muno abali Saudi Arabia abali Abu Dhabi abali Dubai arama uraga ni ka trending weekend gagamba isirimu eri Dubai yao ya mandi munozono mano waitu jime mano waitu trade park abayira leka kusazisa otakebeire yakino cyo bayina kira bya baitu kandi ntekaniza orubazo nyina abantu abembaganiza kandi abantu yino mulimo gunu gwa amani nigo mulimo gutweta murunyoro tubetanga bakagamba gamba be mikoro murujungo tukwesereba MC Master of Ceremonies nibo nyina kirokinu tukwenda turo mulimo gwa bugunu goguri guta tubarura ni batukolikana habi motoka ni batukolikana stage ni batukolikana nka sonya gamba kamba toze tunyumye mutu bongere kubamanya abaire moto bamanyire anteka njoru bazo nyina mu kirokino nyina MC Bad Dog onu Batumbia Benjamin nyina MC Dox arobo yitaka sasiro arobo yetoha biro bino kumurwa gambya marketing agency biki nawo tujja kuongera ku mukenga kantandikire kimu na Bad Dog uramuki abaruzi ba Kitara TV abaruzi ba Kitara TV nsemerero muno kuba TV hane kiro kya lero kinu kandi amabara neira kabanyeta abakira bamanyire ka MC Bad Dog kyonka amabara gana go mukabanyeta Batumbia Benjamin mba mwana Bunyoro Ruganda rwange ndi mukwonga nza ndi mwana businsa nyina Kisara mwebale muno kandi nayo manager Julius webale kutuleta TV hano sobora kubani tubazaho nabantu baitu MC Dox kiro kinu kamutatu esere amukoro gwanyo gwa Kitara FC well mukuliye embuzi mukuliya biki night bavuga mutatu esere ngwendo tutaka genzira oramuki abaruzi ba Kitara TV no tusimbulira atiyo murozi wa Kitara TV nakati ko balize kanyumira nguno wa Dubai akuturora so ati wa Dubai akuturora wa America akuturora mabara banyeta wekitini sa musatu watu ume boli bamusajja mugimu azira malekyo musajja Bunyoro kaswa ninyowe Dox owohura. I'm very happy this is my very first time kuba wa TV ibeta Kitara so ngambire kankutoze tunyumye I'm very happy I'm very happy indeed and nkusimo uhereza yes MC Bad Dog ngola tusimbulira aho henyini hamuli mogwanyu gunu gwa MC nkwenda kutandika nayo ogumazire mbusumiki omuli mugwange gunu sa kubangu mazire mu myaka nka 10 myaka 10 no korobo MC ni korobo MC nikimanisho katandika no kyali kasigazi kato nkatandika ndi mwana muto of course ngero manyire bintu bya talent yezoire ngo ine kitone nyasobora kuposhinga talent yange gitwara maiso nabwire bono nikyokururango ndi Kitara TV abwa omuli mugwange nikaini nguli basama yes Dox yes please o mazire busumiki no koro muri mugo katandika generally kutandika endongo it was 2010 niye myaka 12 ndi mu ndongo oli hanu Bunyoro linka no katandikira mu Buganda Cultural Roots Foundation by then kabanyina mukama wange ne bamweta Sava twakoraga na Madrato go murora na Kiko tukaba na Papadi so niko twatandikira tulituti oli Kampala abantu abo bakampara bakusinga baba batandikire Kitera tero kutibenda garuka mukaba bagarukire mu kunira nti obwagizo obusinga bwono na kubiyo wanyu iwa omuntu ali kigorobya
otanira kujja kuhagirwa abakyangwalo wakigorobya ataka kuhagira yeah. So nanyonko omuntu nkarwanikika wika nti I had to come back home nyombeke buhyake kitu kyange mpaka nkikyali nkyen yes abarusi ba Kitara TV tu nkunihira okujoiningibwaho emusiondi bamweta Big Po a Big Po na inyo abapatinga muno mukirabu zembaganiza hano muhoima Bunyoro nka amumumanyire so baratweteranizaho nawe angambira muhanda kwijja batweteranizaho nawe tujja kuba tumufuna bado yes myaka almost makogambire 10 ensonga yo balizo manager ensonga eyebizibe bitukusanga mu music industry no ngaite ba MC okwesanga ngu ba promoters abategesi bebivulu bakuruga Kampala oko obundo bakuruga Kampala no sango obundi bayizire na ba MC babo naitano tuli ba MC kandi no sanga ngu content zaitu za amani muno kukira abojo bakuli nibye bizibu kusanga nifuna obundi no sanga ngu bakuleta bali ni batabarura ni bataturura no sanga ngu obundi promoter tegekere kivulu akwenda kwa obsente butito abukuboli mwana wana kumanyirira akurabyamu amaiso no sango wa Kampala arugire kuli Buganda muhayire sente nyingi kandi omwana wana kwa sente ndito baitu no sanga content yawe ya amani kiro wakuli hati nibo bizibu kusanga obundi no sanga bafani zibo benyini ngo tuba nabo no sanga ngo fani wa wenyini akwenda kale bafani baitu nabo benyini no sanga ngo tibatu supportinga kulungi kusigikira haleve ituro ebandi bayini batu supportinga no sanga ngo nabafani zibaitu benyini bubundi batu disappointinga usanga nibenda ba MC ba Kampala obundi nayo oli mwana wa hano no sanga ngo bandi bayire abe musinanye babatero obuchupa no just stage bakutera kachupa ndati tukwenda rugai kisa kubaho baitu osanga obundi kafana izire omuzini taikire mu bwire atandikire kungana hati akusana niwe promoter akuteire akachupa batanke kubinga abantu stage no sanga nagamu tudupire mu fezere obundi ofunire mu ebizibu no sanga nafani wenga ku disappointing Docs yes please tutwala ebizibu ebyo sangiro mulimo kuno tugambirege kubaza ebizibu ebiri mu ndongo waitu presenter ebizibu ebiri mu ndongo eno bingi one ja kubanza kurelatingiro halekya mugenzi wange Bad Dog agambire one problem abanza yaba promoters one ba promoters baita bakira batukora omurujungu ekibeta service nti agenda Kampala noika hasho nka hano hoima promoter agenda Kampala na hayo MC na kakasa agenda ku MC Kampala musasule million iwe datakusaza iyo hoima in fact na abantu nibanyumirwa iwe kusingo walesere na itaga ko ate mitwale 5 by 10 niza kuhereze satekyo cyarabyamo mulimo tugambe mulimo ati bakaguriko organizingire kurungi tibakakengere mani ganyu kiki no naturally bana Uganda kiri all over this country bana Uganda bakusinga abantu abali mbichweka byabo abazala wa muno so ate buzibu bulete ekyo lirizalawo so kandi nyeki manyire ngukino mubazi it's all about branding yourself we branding abantu banosobola kukolaki kuba beating secondly abafanizi baitu nabaro banga kwefuga ndio muntu asasuire omutwaro gwe very well and thanks we appreciate baitu kandi na yetago omutwaro gwogo akolera amateeka agahingura ine muno ndio yimiro muzini wa muya Kampala wa muleta hoima ha milioni 6 oba musanje saa ziri 5 omuhagiza kubanja omuzini ogwa stage kuli hageto takasoroize nka promoter hati iwe kuno MC aba stage kano yekanga ni orugwiremo nikeke Bad Dog abege na pressure halinyu yes ato muhagizi najana akola
Omwagizi nyo one time nyo ndi musajja musiramu tinywa mwenge. Omwagizi one time akaja yansensera omwenge. Just because akubanja kuliza n'omuntu ndiwe na okuteekayo. Yes. Ono muteekayo omuntu namukubingisayo. Kurungi. So abantu baita abakira one they are lacking discipline. I think abokugamba nti abakusinga abachakaze bamukusinga bamwina babanywire ebintu byembaganira abakuba recently nkarura actually nkarura Kenzo ni bamudomero bakamudomera juice wabiki yari acting ati tinjagamba nti obanka semererwa Kenzo kutera omuntu omuzindaro abakubosa kutera omuntu okamwita osa kutera omuntu okamuya mweriso buli kimu kikusoboka but I was happy with his reaction omulingo gundo gwembaganiza nti leka yegese fani ono nti noboba no hagira omuntu ina limit yo inakoraki ebyo bintu naitwena nkaba MC bitubaho. I remember one time a woman came naenda kunkwata hamani hudu yange kunyetegeza it didn't come out very well but in komuntu I had to tolerate it kireke kibeo yes kireke kitabairo but of course no rurango agenzere muno private kyakozere tali supposed kikora then maybe nekindi challenge ende itufuna eri yabamu na kuyamu tugeze hoima mtawuni nka hano na kutuwara mu byaro uko nka Kyangwalo uko Kibalo uko atino yekanga ne sentence mukoragaine Stalin zako zereki akwairi atini mwikuku na yindura ebyo bintu babikoraki ebyo bintu babitukora muno choka kandi nabyo era ne nkugarukira alikiri nti nabyo bino nakyo kino mubazi wiganisita ze MCs tukakinogera omubazi ke kakora mbaturuge hano nyo ku nsimburo mwango nsaswire kandi tukozera agreement eri nkam so atobuzi bobo nibo tukozere tugenzere ntufunamu generally bingi ebitujja turaba mu ebimu bintasa kubaza mu kamera mu baddo ebizibu byanye bikusinga byekwetorora hali ba promoters. By the way Bunyoro twina ba promoters. Bunyoro ba promoters abatwina ba promoters yes baita abamu bakwejo muri mogwa obundi batakabayire kuba set kurungi omanyire manager Julius obo banoba nojja kutandika omulimo ogwo oyina kutandika omulimo ogwo nololera kimungu ekinte kyentandikire kino nkugenda kuba nisobora koraki kukikora okusanga oli nayeta manager promoter atamanyire ngubo pangisa omuzini oboba opangisa MC bamurabya mu mbeera ki respect ibamu respect actually nkabanimbaza no muntu omu nyamugamba promoter kagoba bakenga ekintu ekirungi ekyokuha respect omuntu wawo opangisize abo kubanga omuntu nuwajwa kuba najja kukolera sente boku mutreatinga kuruya watu bajja musajja wa amani n'abantu libajeni bataha hati no sangangu promoter kupangisize obo amazire kupangisa agreement zona muzikozere kurungi muteseze ebyayimbi mwina kurabamu bwenda barantwara mukichweka kiti mkwenda room halinyi na kubyama kurestingaho mkwenda ekyokulya of course nyina kulya kunywa byona bibaki aside ya baitu promoter mara kuika ha show ala kuikize obunde binte mwaragaine akwenda kusibye njara akwenda obundi muikire mukichweka taka kufunire room hato yesanga nguba fans baitu baba na remberege bakura bya mu promoter nawe nakuyamuki ekitinisa ke kiyandi baire nakuha nkaki nkaiwe MC bada atosanga ngu singa ba promoters bamanyaga ngu celeb wena omuntu wena ali mu music industry ali celeb kiba kitinisa kyamani munabo kuba abantu bangi ababani baturolera bintu bingi no sangoli na kwegomba obundi omusajja otaina na motoka toka giguraga baitoli nagamba hakuba bamanyi baselebu babanesente bantu ba amani hatutwikire akichweka obundi ali tuikire embere yo kuntuwara muteri nungi osanga ngo nafana yandibaire najja kusasuraki omutuwaro gwaye nakoraki nagwahura Ndoki yes tunoge mubaziki habe ensonga zina abokuba tuina kufuna real solutions hali ensonga zine sukubaza why to present just katito nibo tugenda mubazo one tuina kinte kituna kuyabuza who is a promoter and who is a manager I would say
A manager is someone who comes all in a heavy naija nebyo ku managing ogo ne wabaki yes manager. Promoter, a promoter makes an artist. How do you make an artist? Ngogenda kusanga bad dog on iwe nka promoter okole bad dog quick alivoyo kumuli amusente aba bantu tutubaina hoye kutumbura omuntu. Yes, because sangire from zero kakora a promoter nyowe white president taking kusobola kugamba emyaka 12 ndi mundo nkozerona abantu bakwakana nyonka bawo mu fantasies abaisikia borano ba bina byenanga osaba tulange ngala bya abaisikia I was with them mwaka gwe 2013 2014. I remember tukaba tuina promoter beta Patrick Makombo. I know you know him. Makombo mmanye. Yes. Hati promoter I can halevo yogura artists bayi engoyi ugo niwe promoter habo waki abanayombeka talent ekiwandi bayire nogamba hoyi twina ba businessmen nti akuija weta he's not minding about talent ya bad dog, talent ya dogs akwenda kula sente kuli ka sente bamubalire boratekeka nanka hano jja kufuna sente very good nikyo okurora hati nyoto okusobola kungamba ngola ali promoter omuzini omu muhoyime emu nomuranga ahantu emirundi 5 okunyetegereza that is business, that is bukamura it's not kukamura akafuna mweke akutekamu kyonko butugaruka kintu kyogamba promoter ba promoter tubaina hano abatuinao bali ba businessmen hati ba businessmen yabo nibo buzibo butwizire tuitirana nabo nti ekyakumigira bad dog alesere palaso ya $1,15,000 bad dog yaenda muhereze mitwale 5 akubara ta bad dog ono mwana wano ati neizalawo liri noli kwiziramu ono mwana wano wanja kumwaye Kitara akoleki achulere nyetegereza ate obunkulu ga kinte ekyo tukakyora hamubazo gubayego mpabwizi. One, it's all about branding. Kera nyika kalugame nyowe bad dog nyowe dogs omuntu ataina sente ziti takunya mtauni ya hoima kuntwara hantu hono nyowe dogs nyowe bad dog butu kuba tutaikiraniza ali kino na kino to kuntwara musho yawe yona nobwera abane iri mitemu kurugali nkurara kando mu byo ekikuru kyabona kukwishishikaniza kalimi actually ngamani kibazera n'abazini abandi twakishense nga twagamba kisakuba kizibu osa kusanga badog njale kumuruma badog amazire njasinkwe yukurulirawo agati mkagamba nyo kusaba mitwara 5 mazire myezi nkayingati ikafunaga kalimo kani brandoda kumbanja mali narema kusika 10. My dear, let me tell you this. Monsi muno niwo setting standards of living ezobano yetaka 2 principles zawe niwe ozisetting akikusana isano wawe niwe otayama kaga kufuka. Yes. So nyongera muno kigambana otalikiriza go mubiri gwawe kufuka nti enjare takufuora mugwako. Yes. Kakuba buraki nyekyo kagamba tugaite ila kalimu ba MCs bad dog big po doxy tukagamba ati tugaiteki ira kalimu buso promoter nomu nkumuga iwe nkobesereke kyonga nyinja gamba buso businessman nomu akwenda sente mu ndongo agenda kuija atujuoki nkaba MCs. Yes, doxy ina point habo kuba Kumanyisa nti barairuka mu bad dog aja mugamba nikyo kimu na gati ata abaina option na gati kante doxy sazisika na ijo mwawo na nikyo kimu agaha big po. By the way, you have a point. Na ati na nyoka kuchwa karibu mane Julius njakosa muno manager bakuba tukumenka manager omuzini hano nikyokora nkosa muno manager njakosa muno Julius manager Julius okurora ekinte kyenkwenda gamba ngu okwesanga ngu yes tukozere nka
meeting twayokoramu omulimu okwetegereza ngu tulina kulibatira kino na kino na kino ngu kasingwa promota bakuba aizire koraki kupangisa kyonko kwesanga ngu nyo bad dog oba doxi ngu okusobora koraki kwekiriza nogambe kinde kitwakozere kiri tukwenda ba promoters betegereze value yaki eyeitwe omulimu gwaito gutukora betegereze na content design ngu ekinde kitukora kyamani ngu baraja ma doxa musabe turatu agambire ngu MC doxi nkolere mitwara asatu gajja kuba asatu bara atokwesanga ngu nyowe doxa jakekiriza promoter ije amugambe nkwenda kupangisa amugambe nkwende mitwara asatu haro kino na kino na kino baita aruge kuli aije mwa emusondi kandi abogame mbera ngo amaziro obwire takora shows kino na kino oyesange ngo ebintu bitwateseze wowe nyine amuhaire mitwaro 10 obe 5 yagekirize hatojja kusanga ngo na promoter takozere ki tabakire kubara mu magezi nibamanya ngo embere imulimu teri mbera nungi ninkyora ni mbaza twina ba promoters hanu kyonko muntu alengero kuba nasobora kukora omulimu gwenka ba promoter omojo tukogwo tabaire mojo mu byakulengaho kyonka bogambo bundi esento bundi ngira nizimutabanza mu baitu akusobora kuba promoter wabazini akakora omulimu era promoter ngusimira aruho abantu aba organizing hano akabaho ne Impact Festival hano Muhoima. I think abantu abo nkarura bali very bit organized akakuba bananka bandi Impact Festival Impact Festival no Engoma Festival I heard of it I just heard of it tinja kuga but nyokwenda just kubasima bakaba very organized neteka nize heard of it and personally I came out and attended it nyonka wiro bwahikiro bwekiro but tinja gibazo muno deep though organization ekaba nonge yeah abwanga nyoti ngimanya munekiraho baitu etabembe solution to doctor bana to one of the solution ya twara gambere ba MC mina kwe branding but kandi na MC na nyonyi industry nyu timuli bangi muno baitu mukalima no kweteraniza government kamukole akakanta akakubateraniza nkaka nke kitebe obuzi bomanya ali buli one nja kugamba nti yitwe nkaba MCs twina kubanza kamura abo musajja ona yesereba promoters tubanze tubekirisise kintu kemu turabo muira kalire erimwe tugambirege to one tubanze tubayemweza lawe two tubakakase talent tugina 3 tubayikirisise nti buli kichweka kyo mu Uganda hano kibana abakama bakyo yes unyetegeza abo kuba nyonja akwereza live example of Mbarara here hata wawe musiba mweta kacheche nyonko zero nawe mo papo parties ha TV ziko ukana but when you go to Mbarara you will never talk about MCing otabalizo hali kacheche arono ndigai nawe mnyankole na wakora TV Western kunyetegere China over that is China yes hati whenever you go to Mbarara you will have to Western side yes you will have to hire them whether you like it or not because it is branded and two they base on local content so naito hano hoim nikyo twinakora kutekao tugamenti wewe promoter oba balamu oba bajo buli promoter akakuruka Kampala na ijano kutegeka ikivu ukiba nikisoboka turabire muira kalimu tukusobora kutera alamu yaiteka hurwa tukagamba buli promoter akuruka Kampala strictly you have to use local MCs akikusoboka kuba abantu nkabo bayijani basaba security hati security yenye kuhabuzanta boina bohaba kujya koza MC tutaka kwa ile permission no kwikiriza local content yaitereta I think tukibagire kurungi kusora ekintu okora Julius ekintu ekyo tulengeroho muno by the way tulengero muno ekintu kipushinga kyonkabo gamba ngu osanga ngu na oba ngambe abantu baita abatwina hano mu Bunyoro abandi baire ne barwanirira
nanka music industry yaitu ebintu bakabibyamira muno osanga ngu ekintu ekyo twikaire muno ntwenda ngu omuzini bwakuba arugire Kampala bafuna omuzini wa hanu omuzini no bakuba atali gamba oba barafuna jese nekita oba barafuna kurasa baito omuzini wa hanu wena hakiri hashegyo omuzini bakuba balesa abazini Kampala no mwana wa hana inakubaho kiri mu mateeka ngu omuzini bakuruga Kampala omuzini wa hana inakubaho oba kwenda batokwenda ngu Kampala barayihayo abazini ngu MC wa hano niwe agenda kuba ki nakora hano kiyonge ekyo tulengereho muno baitu ekintu kikalema tukwenda tugaruke hali ngeri muba ama stage na biki mu encounteringa muna abana bahana abazini nkwenda kutandika na okusangira utakuba nokora na abazini bahano Bunyoro experience yao abazini one njagamba bali 50-50 50% barungi and they are very good to work with 50% abamu babi one nja kuolekya nyo one time nkabaho ha stage omuzini omuntu asobola kwatula mu kamera mo yantuma microphone ngi mutwalira aiguro mukalina okunyetegereza nyamukaguza my dear if it was Figo West njagamba no Figo West is the king here akuwa mazima gali nyowe nyikiringira nyende ikintu twikirize akasaija Figo katere ndongo oguwe microphone waragintuma njagitwara njagitabuna boda boda njonga kutumire wakaba ayagitumire na wakiayiya akiyapamba kurora abantu batere ngaro halaizire chonga kwetaga microphone ogimutwalire mu mairuzinga ibiri kurugasho so ati norora nti abazini baita abakira bagiramu abamu mentality gamangu omuzini asemba yo ne waba amanyiri chonga actually kikabalemira munno very good nyonde bayiro wa show in fact kabankuka yo mwake Bobby Wine ya stage za musanju Bobby Wine muzini mukoto muyanga mu live alone politics Bobby Wine is a very big artist in this country chonga stage akabaisa musanje za gidi za musana abana nkabali to boss bazina isatu inaze kilo abo kwa I think kisigikira nobwiro muzini bwaina ato muzina araba ina shows zinga mamali atita bazini baitu hano obuzibo butugira hoyi mu mwana amanyirengo omuzini asemba yo ne wo mukoto big size do wanda marono muzina yangambire onteke yo kamilio nogo na kyaruka yagamba really abantu bayizeke kurora iwe kabayizeke kurora kamilio confusion ngima araga tinkwenda abakinumba nsaho very good akideka sometimes kitutalibaneze muno yes then abamu barungi kandi kinkwikiriza kirinti abantu ebintu ebikira bagenda ne bakopinga up na situations ebintu ebikira abana hano bakwetaga kubegesa you teach them singa tuvuyambi batukafunayo abasomesa bakusa kujja bakasomesa art industry ya hano abantu abamu ebintu bakabyego muzini ayerabya ato muzini abakikeke atakora do's and don'ts baito buzibo butwina nebo bongo buli muntu nikyo korora hano mwana abana akyaguruka akata mu studio pipe atera yakazi naka na manya fokereserebo kukora na kurugaho ati na manyanyi na kunywenja ekora akuba ndiserebo and of which tikikozere tikiri right kyonga ndabyona tugarukira halekyo generally kora na bazini nyonki enda muno kanyumirwa muno kuragana nabo kinduma muno omuzini kuruga Kampala kaja na upcoming ibe kandi twina abana hano nikyo kurora if you can recall very well nyowe nsima muno balam ijoiri hampango yo mwaka guno 2022 omujato ekiyakozere because personally was the MC kakora na Kibaki baitu sheka banungi muno kandi nabantu banyimiro by the way I think twina bazini variety nyingi muno abantu yes abazini baroba ingi abazini abakusobora kukora ebintu baddo osangira utakuba nokora na abazini ba hano Bunyoro one bagamba mu basaba sente hansi hano leta sente kutekeyo ati nyowe amazima genyi Julius abazini bona abakoze na nyo events za amani ezembaire ninkoraho bajja kugamba ngo MC Bad Dog
ata musajja wekigambo kiyaye haro manager kuba for example bategekere Eddie Kenzo. Yes. Eddie Kenzo aina obuyiro bwina kuzira stage obundi abazina abakota abakiragenda stage saa musanju kichweka 8 ati no sanga ngu omuzini wa hanu wamanyira ine bizina byaye byamani nawo serebu wa amani no sanga ngu omuzini wa hana akwenda aruge Kenzara ana ija saha musanju we omuteko musanju dakika 45 kyonka no sanga ngu niwagarukirire Kenzo agaruke obaito osanga ngu MC oina program ngero sanga program ngero nakuliba samuki show yawe tubana program zaitu no sanga ngu omuzini wa hano kwesanga ngu akwenda genda stage bawo akwenda genda stage wewe nyina ina amatekaga yaga kwenda kora ki kutera onka iwe MC omugambire niwo garuka stage na gama nyobwire bukiyali ni usoko teka abana babana hati no gamba bojo muzino kandi hati obokubota kikozere obundo kamugambe kyotingi akisobora egyo ne bampara ine badi dokita kiyandora mu magezi nyondi serebu wa amani hati no esanga ngu yes abazini tukora nabo abamu barungi abamu babyo kwesanga ngo aro muzino ogambe kintu no kimusobora na kikenga no mugamba ni ogenda stage nagamba kiri fine no muleta microphone nagenda kandi nye kintu kyokusaba abazine sente ekyo no bora bakaguza abo bona bamanye bajagamba badi doguta saba muzini sente oben kugamba obwire bumpoiro buba bumpoiro oben kugamba ngwa nchaino obwire bokuteka abana inyo abakuje inyo ni mumperforminga buba buroho niko nyikaire ninkora nabazi asonga ya center aho kwenda tutero muno docs ati ekyabuzo kino kuba ninkabuza abazini baitu kankyabuze yo ni waro president atumongisize kandi oli manager wo muzini omo mkoto hano ugya kubasaba zirahezi batayi barukumira 10 zira kuiha obanyire bwetuba tubaze bitu bino manager Julius nyine kintu kimbani nyetaga tukoleki twetegereza ngane munakyo omwana izire nali wase bigere kujja show nakulikya neminwe yomere takali really ogenda kumusaba siringi zinga secondly but docs have you had issues in case yes, actually Nigeria mjato abana bangi bakagaba kabasaba sente yes ayazibasabira ogoti nkumanya baito kakihurawo baitu bakubaye zibasabire mu kamera hano ninkibaza akakola enso kikusana isana baito okihurawo nti basaba sente yes nkihureke kintu nanyo buli mwaka ngiro mwoleko gunkira hosting aboma buli January mwoleko gusa kuba no kumanya ogwa frank yes ogwa frank omwoleko gwaro MC omu aba MC abaruga Kampala ayabaire alesero omuze gokwenda kusasuza abane center namugamba no kyongaka kirealizing leta abana bayiro na sente namugamba no ato mwana okumuya center wabo ato baligenda Kampala kalo baraba gulu bamukole bati so nyonkira muno kwikiririza mu talent na muno muntu kakubaba na showcase nga talent yaye erugeyo tikina kikikunyongeraho kuya omwana siringi 12 oba 5 akwe siringi 15 ekiro kimusa kuba ntaina kihuru gonze kimwe kindie kiri ha sente ezo kunyetegeza so zisakuba zitakunya kandi kikunyumira kuya siringi 15 ola kandora kwampaire sente ze nyingi nyezi taina na kiamani kizikora so ekyo tikikiriza akwa talent itwena kukaba kutuha chances nikeke atuleteiro muntu ala ero okutumanya it was giving us chances singa batatwaire chance tukuba itali ali tulikanire bad dog tindupiri ba MCs bayinja batwasangiro ati anu araba saija nkaba MC Rande twinawa saija nkaba man bagada basaija bakibaki bona tibakyauli bayingi basaija bakubasangaho chonka batwa chance nikyo kula twakoraki naito twaija kandi naitwe we are not the last ones aliona abanda abayizi habukuba na nyoba ino naho kundeta nti inye mubaireho baba manya do you have a generation imoko grooming anti 920 nainye ngiri barande bo haba high chance nainye mwina abana
abahyaka abokwaro abana bekura abahyaka ata obuzibu hali buli era nkusabaga muno mukamaro anga ningamba tuyambe ata obuzibu bulaawo generation ekwijja garuka mbigere byayi one ekizibu ekyeina emanyire muno nebo obuzibu butwini two haro ekintu ekibageza okuwombeka muhimu ekiri next to impossible akwanya one time nyina abana baingi abankurura abatwano MC Blackstone MC Mavo they all good and promising MCs obuzibu obulo ngo abana bakyayangire kuhuliriza abamu so nebo obuzibu tukufunamu mukura kuhuliriza aha ntyo bwakwija abaire nakora somero limu neho nakora obwe MC bayakwetaga kuolekia kukira iwa ikaire no bagamba iti mumanyire kwetaga kuoleke maybe akukiza experience iwa ikaire mu working world eti so ekizibu ekyo kingi kandi kijja kututalibaniza muno oturaba tutafunira omubazi gwake baitu babana ekijja kututalibaniza eri discipline wire buno abatukwenda batukora kumbigeni akwenyewe kanu kakagame kakam tomorrow I'm making 30 years konsimu tomorrow is Sunday I'm making 30 years so nikimanyiso myaka endi 10 maiso ngia kubanta kyali MC rundi wenda aba MC nja kubanta kyali active muno amani kagenda nigana amani kagenda niga care and according to the responsibilities is oboina akwa abamutu ina bakazi tuina abana atakaire kajja kwika togenda kuba handongo ya bad dog kulo ina ebizibu bya abana fees kandi akali mu karo hawo yes so nibo bad dog obaire mu MC myaka 10 plus oina abana naibo gamanto no mwana ono nanyonka muramu talent akushobora kuba bad dog wanyenki MC Blackstone ati omwana akora kurungi kandi mwana muhulize muno omanyire manager nyowo bunyali nintandika MC ngene nkaija nyine kiroto kyange kuba MC wa mani kandi amanyiro kandi akubazaho ngo ogo MC ata wa mani nikyo nyarwaniraga kandi nyowo bunyali nintandike kiroto kyange tikitaki kuba MC amanyiro Bunyoro nkanyenda kumanywa ensi yona mbe manyiro kanyo bado obunyali nintandika MC yange nyina abasajja abatwasangira ngeri dokisa kugambirege tukasanga abasajja ba amani muno babagadda ba MC rande baingi abatakusa kumara abatakusa kubaza okamara ngo ono no kionka itwe obutwasangira abasajja abatwabegombaga muno no sobora kuikara hatinka shonka hano for example arosho no yetegereza ekirungi ne kibingu hana akozera atano kienda kiti hatina inofuna mugebi ebyokwega baada tokusanga omwana wano emsonda izire aizire na amani akurora waina amani maingi nobo kumugamba kino kozere kubi kino koroti noti na kugamba ha nyondi wa amani kandi omuntu boijano yolekyoli wa amani sometimes obundi toyega ekiwandiye I think no generation ene garuka ine kintu kandi keke I think ekyekwenda ekinkweserenke bya bya bakati bakora hati do you think the MC okawa kubarura nkabali kamuli loko kiki anti nyowengeri nkurora ekyo kyandibaire kirungi ngeri bakwenda ngeri bakora ngeri bakurura badagalasi baki kiri kirungi baitu hati manager hare mikoro batakolera egyo MC hare mikoro yabazini no sanga ngo hali ekigambo kiba kigambo abantu inakubaka kasa okikenga no sanga ngo hype eyokulibatiramu mu nanka mu club teri niyo genda kuleta hype ya stage ebintu binu bikwaukana no sanga ngo content zikwaukana kinu kikulibata kiti abana abasinga babaire nibe kaguzao obundi najamu adoksi na mugamba kintu kino na kino mbaire ninyenda kora anti kikusa kuba kirungi akamuhamu amagezi akusakora na bakurungi kandi nawo nibamumanya baada atokwesanga omwana okumuhabura kino koroti noti na korora kimongwa inye mukahuwa muri bazei mu rugiro ite tuina amani maingi twizire na power docs abwaki bayimusaba kusinga mwenda kosa mu Uganda
bemusaba kusinga hano mpura mubaza muno Ruganda bubangwira kubaza kizonga kintu ekyo nja kigaruka mundi. It depends on what someone wants and what people want. Hati otaka mpabuizeke wakumpabuiza abantu bendaki ninkugaruka mundi hano wema abantu bende bya Kampala bende bya tibende rulimi rwabo tibenda ku rulimi rwabo hano we tibabyenda bya but again batito kale babyenda abo titwina abazinira orunyoro batunda babamani bafuna na bayinge mundo bayinge but again on that very issue nyonja kugamba hati right now nyonka hindu nyonko omuntu nyino mulingo na hinduiremu nyakoraki akwabwire buno. If you've been following me very well, busasho nyakakozere nkateka mu ekigambo ke Uganda gonzo ekikyo ngenze nikihinduramu. One, twino muramu atukwetaga tuli batiro. In fact ngayedano kisharing naba MCs bagenzi bange bona ndadi bwire buno kuika kintu kyaba MC kachecho wambara tukaika kintu ekyo kyaba kachina wambara leka tuanza ati tukolo ruwaito ngomuntu aruke Kampala ijihano whether he likes it or not kutunda he kintu kie kupromotinga he kintu kie aina koze sorulimi omayati bwira buno hoima eri habuliriso lya muna Uganda. Yes. One habwa mafuta gano businesses nyingi zikuija kampuni nyingi zikuija so leka tu branding orulimi rwaitu tube proud muliro kandi mindset tugiye no mu bantu baitu tubolekiengu gonza owawe baitu tobuzi bubona kandi neki kutubali so Uganda sometimes ya stages za hano bafanizi baitu kubango tibako hagira ki ikintu kya hano nguni kyo kuroro omuntu akwija mu ndongo no take up coming artist wano hoima ne bamuyukiyaho niko nabazina abandi banyoro bazinyo Uganda batekeza bali ba Kampala. Yes yonka ekyo kyo nyonku gambira nakugamba ekyo nyonko omuntu ekyo. I'm not talking on behalf of either bad dog or big paw or ati nyoko ndura Kitara TV abantu bengi muno babangamba baki content yawo tagiteka mugano Uganda bari nyoka gamba no ero ja kwija no baki toina ngero ja kumbitinga nekiti cyange kyorunyo era nyonko kusima ngokusima kana yoni nyongani kugama nti nyowe nko omuntu nkadox hati hanu tinkubaliriza oba bad dog oba big paw oba yes nkayu nyowe nko omuntu na nyonka sarao nagamba no atire kampindulemu nchigarule mu runyoro rwenyini ngwatubura ngendera stage niyo kimanyire boko no bazo runyoro ojja kwesanga okwe competing na iwenka. Yes abo kwa cyo kwa bazo ojja competing na ba Kampala kan ati babadog or Uganda karuba ruingi muno buri MC wana wempona mukirabo Uganda kiki ati nyowe ekyenkusagamba ngo okorora Julius ngo tuyikaire hano abantu baitu benyini abantu baitu bomuka abanyoro bagenzi bange tuyikaire muno nitwenda muno orunyoro kandi tuyikaire muno twenda obunyoro abanyoro na norulimi rwaitu twekaintu ruwenda kyongo yasanga ngo genzera stage obalizo orunyoro nibatakuroranka MC bamanyire MC wena inakubazo adije bagi bateyire no tikuli nuko kiri abakubaite Julius ano ikaire no leta no muzini mwana munyoro wa hano chali nayo no mutekano ra mwana kuzina kurungi niyo mugamba tutukumwenda niba muhakana bakwenda abaganda kandi kinte kindi haro kubazo Uganda in MC okwesanga ngo abazini bayingi okwesanga ati omugenzi radio atabe muganda wa okwesanga abazini bayingi abali Kampala abatali baganda baitu nazino Uganda baitu Uganda orubalizota duli haro kubazo Uganda orugwire haro kubazo Uganda oruhikire kandi kinde kindi ngunyonyenda muno kubazo orunyoro ni nkora MC kyonko yesanga ngo abantu abatulimu
bo tibakubyenda abakuba manager itu twenyini tukwenda olulimi lwaitu kyonko kesanga abantu baitu benyini tibendo olulimi lwaitu oyesanga ngwano ntulwanirira obundi abazini baitu obundi ba MC kino na kino noyesanga ngubo tibakukyenda kiya bendo olulimi lwa Kampala obaranga hano genda gambivulu byabazini baana bomuka oyesanga ngo bategekere show omuzini wanu yategeka show yaleta abana bomuka no isanga ngo show tebaire mu bantu okikenga kyonka no kwata no leta no muzini kuruga mu town aho Kampala no sanga ngo abantu bayijuire basimbire ne line ogo we muzini docs badoga kugamba nti abantu ba hanu muka abanyoro tibakayikire kusima ekintu kyabo kibaye bakisima kya abantu baitu but kandi by the way even behind stage nkakwakuza kigambo kim docs if you remember nyagamba abazini tubaire nabazini Bunyoro nanka mujaro kugambira ke nakugamba ambigamba oyange one Bunyoro nirye liso lya ihanga lino bwira bona ande bintu bingi mune bigenda kuhinduka omujumbagira saying egamba if you can't change changes you so abantu baitu mpora mindset ekuhinduka mpora ekuhinduka atobwegena nehinduka mpora ojja kusanga hano tutakia abaliza kimwe kigambo kakibe kimu mu Ruganda nete turuhiroho abantu baratanga kwetegereza kyonka nyowe nikyo kile kikugambirege ngu it's now on an individual basis no gamba now let me do this kanyonyumirwa muno omuntu akole kintu kyali comfortable mulikyo badi dogo bagamba I'm very comfortable in speaking Luganda toina ngeri yona yogenda kimwe ma okoja kumukozi senso nikyo korora nyowe akalokingirai yes nyowe docs nakozesa go Luganda in fact nyonyi na abantu bayingi hano oyima babaire batamanyire that I can even make a statement in Lunyoro but akaire kaika na switching nagamba now let me show these people that I can even make parables in Lunyoro onyeregereza hati nagamba no buli showing kagenda kore kyo kakiyeteka onyenga nagamba buli showing enda kora yaga jikora mu Lunyoro hati kyo nyamanya hati kinu nkisayiningire na stampinga na kimara okunyetegereza waitu Julius yes baitu mpora leka tusabe abantu baitu bajagenda ne bahindura mpora it is just all about mindset change mindset yawe ejja kuhinduka mpora tumalire tukozereke tuli hamuramwa gwenyini bado buli muntu tusembera kumaliza tekaniza myaka 18 okoro mulimo guno kwa MC kwenda buli mampereze kintu kiki ya mobile ho ekyakubaire kibi bafana kakujuma bafana kakoraki but mu experience yao nokoro mulimo kwa MC kyakubaire kyotaliye manager bintu bingi kyonka nijuka nina show ya Dikenzo enya baireo ikichoka baketa Titanic baitu atinkunira tikikyaro kyamane obundi abantu tibakyakijumbira muno nkabuli bakaleta Dikenzo haro promoter mpangisize mukamo kichoka kyenyini ati bwa mpangisa ntamanyo omuntu yarabiro funa Dikenzo akaba mufere ya forging ebipapura bya big talent Dikenzo ataine kyamanyire ati Dikenzo kande kile kyenyine kyasho akaba ali munu aizire obwiro bakane bakyali na mukazi waye ngeri ba remani bendangana bayiziro babaka bayizire mbyo bile bali bayizire kole byentabaza TV hano deni o Dikenzo amalirize byakora agarukayo hati promoter akabamanyira omuzina izire akimanyire sho already akaba nakichoke kibeta resort niho yarabayi uyagamba omuzini wangali already alinanaka akimanyire hati akagakura nibamugamba Dikenzo agenzere hati jatanka kuambia Dikenzo kuika Kampala Dikenzo taine kyamanyire obo tuli musahanka emu yibiri abantu kunu bayijuire geira bakusasula sente hata maiso ni gatwe amagezi ni gatwe siba kuika akayire Dikenzo umusajja nagaruka mna musasura bukiyaka tarayikirize kichwe kaba kisise
nankaiwe manager Julius abantu kuika saha munano muzina abuzira abantu nibanfokera kizibu hadijaz boxer stage batakyanyikiriza yadde kusalawo bagenda kusenso bagenda nka omuzini mubagambira roho tinda bagambe ngo omuzini bakabafera biki kitwakozere ninkwate simu nintera Dickenso ninteka mu loud kyonkoreda abantu batankerera kutera amacupa stage nyafunao nenkojo hamu hanu abantu batabukire nibenda kushisa kichweka ikinyakoze nyaterera omuzini nyateka loud simu mu loud nyateka microphone yabaza nabo yabesengeza bukuba Dickenso musajja murungi muno akayamba no mukamuwe kichweka yamugamba batasise bintu bya ne sente ziyala ali supposed yamuganyira omusajja mulikya receipt yamuganyira yasasule sente ntito Dickenso yayija kyonga kaikanu sankai muenda nibona ja stage nibyo ekirekyo tindike bwabo kuba abantu bakaba banyisire ndoksi kindike kyakubayiro omulimo gwa guno kyotaliyo biri nkabibiri bato scenario zona nizisana almost one time tukaba kasanda iri mu bukuya omusajja yaga yaranga Bobi Wine wabuli omubanda wa Kabaka bahagaya rubatagane ki group nikiye yabwe ya tamanya kawani Bobi Wine taro yantufune kizibu mwene waitu Bobi Wine ataro asajja bakatera magazine ngira nka 10 eza amasasi abantu basise ebintu abantu tents zagwa nyejuka munywani wange Papa D sajja mukota akabaina muna pressure ya mutero gutukamuya kabiri ade sinari yendi karara waiguru omutinke ekinyonyi Bugoman nanyowe Bugoman tuina kalifaga nagaya angire kuzina kyasingire kunyumira omuti ogunaraire mu haiguru kusirimu kansi harona akapango haro egonyi ezikara hayao era nabasoiti babikiriza koraki kusemba semberaho kyonka abamani gamukama nyonka bayo haiguru na marayesa yange nkemu ndiyo ndakurugaye baito nakyo nakoraki narugayo enewe bingi ebijane bituba ebimu tosobora kubaza mu kamera ebimu ochulera nogamba anyway this is the world we are living in no kireka nibo bahambia na show aba promoters bakafera abantu iyo bayotakimanyire ni babahambia ni muiruka ni mwesereka nyona nyonka rara mu kisaye walukubaho omuzini bamulese bamurangire ntamanyo muzini taro twairuko nkabankoze show na Bagadaro MC Bagada bile bunala radio ba budoko Masaka tukarana mukisaye na Bagada mu isomero abarugwara ni batuita bintu bingi batakusa kubaza na kamera ya nsembera kumara entekaniza ankwenda buli omajja ku police y'abantu y'abazindi batano kozire naba mu shows ezembaganiza batano mutandike na docs abazindi batano abakozire batano abakukolera hano Bunyoro batano hano we Bunyoro takanda oimayo Bunyoro yo ati bano bazali Bunyoro of course bano manyisa we ziri branch hoteli na yona Bunyoro ni yona Bunyoro keki ngambire bano baza Bunyoro kwa kabumba nito tumwini so Bunyoro bahoini kuli branch ya Bunyoro Bulisa Mayaka hatubereza batanu abo kumotura baziro linga funde kizine ekitujimali one hanaro omusajja beta figo ira abantu abomezi tibasima baitu Figo West I think deserves a salute ira Figo West halo kali hon maya muzeyo mulimo gwawo murunge mu kino mukazi ondi ataha underrated muno abantu tibamanyire her uniqueness bamweta Dalison azina mu igim she is a very good artist amanyire onkusa kugamba ndali David King yata creative Bishop yes he's very creative tibasatwa njya kugamba ro bana boja babiri abakahora boys they are very good they are talented
then sakugambayo ndo akusembayo nyonko omuntu ongamba ngono murungi kandi akupromising ali Serena T9 Serena yes baddo abazini abankozero n'ababazini kale abakunkolera nanyo nindoro muzino no murungi manager okolola abazini tukolegama ngo omuntu kuzina kurungi nibo burungi kyonko haro muzini kuba ali murungi baitata inangeso kyonka abazini abankoze n'aba bali barungi kandi bo benyini music yabeli nungi nja kubaza ali Badman Crusher muzini murungi tuno mwana nzinira kurungi ni mporo mutima gwange guteka ine na zinoronyo naronyumisa rapadiko Figo West abo bainga tibasatu ninaho musajjo beta Mesa Ditodi ogo wa Masindi akikyota genda then na omuzini Izepi na wanzini akurungio iro baita zinorunyoro Izepi ali mu nkomo baida okiroke nukwenda agenda kumurora chonke sore ba baita zina orunyoro kana zina tumalirize ntekaniza docs perize bigambe bikusemba yoro oragenda abaruzi bakutati ebigambo byange bikusemba yo of course ya kusima bale muno kutwaho omugisa guno waitu mukuru no kwikiriza tukazokeraho arutimbe nyoni nyowo watata kwikirizibwa kuba ati naye webale kubaho kumpa obwire webale muno kandi nkusaba n'ogundi oboli funa omugisa kuti onyete ya nja tujja kugarura muno kwikara ni bande barutimbe nja kugarura muno maybe akikusobola gamba na muno kino nja kisindika ala abana abakwija aba upcoming MCs upcoming artists abakali all over Bunyoro. 1 discipline, 2 respect, 3 ba genuine. Ebintu bisatu ebimbalize hebi: discipline, respect no kuba genuine. Muntu arakusaswire sente zaye ijyo mukore kyagambye oja kuba kurungi kandi oja kuraba. Respecting omuntu akwayira omulimo n'abahagizi bali nibo bakama ba. 3 onakuba nengeso discipline bamu nengeso ite kigenzere kyataliwaniza industry ya Uganda eno eri discipline otaina ngeso binge ebyo tasobora kukora just lacking discipline nolemwa completely nolemwa da kudiringa nayo nagamba buli muntu nagamba I'm not dealing with this boy because of indiscipline. So engeso zibaki nibyo bintu bisatu mbalizo: be respectful, be disciplined, be genuine. Oja kuhangara kandi oja koragana n'abantu bayingi. Webale muno docs baddo Julius mbaire nyenda abo gamba mfunire omugisa guno kuba rutimbe runo mbaye nyenda nokusimawo abantu bange abambereire mu music industry no abayikaire ni bampromotinga nkusimawo mukuru Kawolongo Jowe Nkaitogo Muhammad direct Kawolongo jaina mtabani wakuzini muzini nkusimawo omusaijo wa amani Yanga Samuel motospare zao Sky Limit abasajja bambereire manager naye manager ninkusima habyona bikaire no nkolero bundi obudiru bwa shows nontera no ngamba badogo haro muntu akwenda kupangisa nkusima muno mukama akuherezo mugisa ni nsimana inyo abafanizi bange abaikaire ni muenda byone byenkukora ni muhura mali ni mugambo mojogo atukolere bintu birungi ba promoters abaikaire ni bampereze mirimo mwebale muno na nyoti nyandi bayire ninzoka nti mu maiso ga abantu ni bagamo mojogo takuzoka ko no onkusembesa ayo amoni ankora hisokeri na njoikia some trigger mwebale muno yes abaruzi bakta TV nanyete kaniza kwenda kuba ningi mukingira hano bya ICP mu bimanyire kiro kino kwenda kweruka Masindi mutwalira akajuisi mwana waitu baita ajja kuruga itujja kuba baikaine bafondere storage mu Gikenga ati kwendeze kuongera kugibazaho baitu nibye bya muhikiro ninyogira shomendo musajja mulisa kando muhaba moli nanyo mungeri yembaga nzanyi nabantu abataruga hantekaniza yange bubarura notification yona
nibairuka nibagendayo aro munywani wange bali bayingi muno baitu kambazeho kugonza James mwana waitu dogo tarugante kanzi buli bwa notification aro munywani wange Nathan akora na MTN aho nayo buri notification tarugaho aro munywani wange naikara mukurubata muno Shidra naye kuramukizona na mbere orasazi no boli Kenya boli nka nyejo bage birthday yawe happy birthday to you nina roho mwana waitu abasinga kura katuni zetukora Kitara TV omojo gazikura mutanafura tuhayirwe naiwe webale muno kubaga nteka nza Kitara TV no takurugaho aroho aboki Mary aro aliguma mwana waitu ekikaro kyamani Golden Castle Hotel by the way mugene munyo akasoda a Golden Castle Hotel ataru nabandi bayingi nkwenda kuberekereza ntekaniza nukote bayire kwiko tutaita na mutekanize zinda Kitara TV ngere unywena mubaliza ali Figo West nywena mu list yanyu I think reka tufune kizina kuruga ma Figo West baki zina kekira kingira but I think tufune latest ngire kisinga kunyumi hali Figo bakieta Sent yes mujja kwauka na baitu nyowe ekizina kya Figo West kya kizira kunyumira ekiyempuliza na nyo munju yange ngamale kizina kirungi baketa sigara hamulamwa nanya bala TV musigare hamulamwa kale badogo ona balegasabire sente sigara murama katugenda sigara murama kuruga ma Figo West antekaniza tuja rubazo muikale kurungi mubali West B. This one for you, my people. For all the ghetto youth and all the people there. Whoa, yeah, yeah. That for bits. Sigara hamurama, sigara no tonse kyokulia. Ebigamo by'abantu otabibura. Sigara hamurama, sigara no tonse kyokulia. Ebigamo by'abantu otabibura. Sigara hamurama, story ya Bobby Wine. Engara mamani, omwana wa ghetto. Akafoka championi, obo sindike Kigali. Obo tunda mandazi, oli mwana wa ghetto. Sigara nokora, a good champion of the poor. Manager Julius Otapoa, itwena bana ba ghetto. Tusobora, sigara no tonse kyokulia. Ebigamo by'abantu otabibura. Sigara hamuramwa, sigara no tonse kyokulia. Ebigamo by'abantu otabibura. Sigara hamuramwa, besiga amanta mutabahura. Obarwani babusekera, oburungi bwabo leka buta kubiha bana bantu nzoka z'omunda bakwera hafesi bakuduka omunda mitima ya kulaka iwe begendereze ibwenye juka story yenyuma obwo ntaine kyokulya obwo mezi ni nkotakota obwo mezi ni pangapanga obwo wawe na kwesamba nogwo manyire na kwiruka mama sigara hamuramwa sigara no tonse kyokulia ebigamo by'abantu otabibura sigara hamuramwa sigara no tonse kyokulia ebigamo by'abantu otabibura sigara hamuramwa obo sindike Kigali obo tunda mandazi oli mwana wa ghetto sigara nokora. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.